Salam alaikum, comme vous le savez, en tout cas, DJ Dian Diama TV, salmini tout le monde, en tout cas, salmini tous les téléspectateurs. Wambendaro de Diama TV, salmini toute la communauté guinéenne ici au Sénégal, à Dakar, un peu partout au Sénégal, à travers le monde, avec DJ Diao, donc Moussidamo. Aray non hande hiden déplacé, hiden area que yete nyari chokel, donc on est venu voir un de leaders, vraiment, on le présente plus dans cette communauté, donc un grand monsieur, donc aray n'jonne be tout micro, on kamekat be salmina Diama, après be hiro Diama, on chaîne Diama TV. Salam alaikum, président. Waleykum salam Didier ko yettude Allah tana wala toon jam tum bon haray ko gon ko wiɗa ko haray min weltanike Allah mi weltanike on golle mon ɗe no feewi no yooɗi déplacement ji moɗon argo gaɗe pour yidugol e amen e hara min salmini kala ma wonɗo e darde télévision Diama TV o sayi ɗo mi weltanike mo miɗen tori Diama on kadi yoɓe continue suivugol Diama TV hara miɗo wi e Malal bari jibinande bantingel miɗo jooɗi Dakar ka wiyete ñacokkel en face disco vert miɗen jogui produit noon wano o produit mo ɓe yiyata ɗo robuji e piiji ɗin fo e si tawi hannde on wakkilike on ari on tawi men ɗo hara miɗe yiiɗi Diama o yo andu golle mon ɗen anda golle amen ɗen haray DJ si tawi woni no woodi ko yewto e yeeso haray ko hollitugol ɗum ɗon Diama on e fewndo ko fewnduden ɗo. D'accord, merci beaucoup président Malal haray tigi vraiment golle ko jogi donc on ɗo machallah, donc il faut que déjà d'abord yimɓe ɓen anda ɗe golle ɗo wona ingol ko ar portoɓe tun on faami ko ar wonɗo wadde quoi woni ɓalejo woni danejo fof haray no sohli haray ko ndu waɗo men yewtude par rapport ak ɗi robji ɗi men yiyata ɗo et puis man façon arji fof hino ɗo haray ko ndu waɗo men yewde ɗum haray komi innata ko premier magasin amen on ni ka fayɓe ɓen forma ɗon e ka fayɓe ɓe wona formede ton hino to ɗo noon ko dépôt fi golleji ɗin no yeeyire ɗo komi wawata inde guinéɓe ɓen mo beeyo woodu ko jokki wota en jokku hunde wotere ton kono mo beeyo woodu ko jokki yimɓe ɓen no nana Malal promoteur no nana piiji ɗin fof kono Malal hina e promoteur yagal ngal tum basi e mum o yii ko Malal woni e gollude ñaari cokkel ɗo kon so yii no innede Malal ko par ce que on tino naɓirde junngo e piiji ɗin fof hino formude kadi fayɓe no wondi kadi e yimɓe dal leƴƴi lagene ɗin fof no jooɗi amen e Sénégal par ce que ka place amen ɗo sereraɓe no ga haaluɓe pulal e nder Sénégal ɗo no ga fulɓe Fouta iwɓe e 4 région naturel lagine on fof hino e nder o place wono sukaɓe gonno ɗo ko Guinée Bissau ɓe iwi ɓe ari ɓe jooɗi takko amen ɗo ko menen maɓɓe woni golludude meɗen formude fayɓe ɓen meɗen formude fayɓe buy yalti kala mo yiɗon no jogui sifa ɗum ɗo e nder Dakar Sandaga ande fayda ko e produit Malal o yiwi ko suwa mi janna mo ha mi gayna o yaha o jannoya goɗɗo kono haray départ on kaka produit Malal o yiwi haray koyon andu vraiment koye wakkilo wallitoɗen fayɓe ɓe heɓa avenir maɓɓe on. Très important président en tout cas donc haray en salminay tout le monde en tout cas salminay wonɓe ka Diama TV wonɓe darode haray de wondi e président Malal donc ici à Niar Thiokel donc haray président ça fait combien d'années duuɓi jeeloyi ɗon ɗo parce que si je me trompe pas on formi ɗo yimɓe bus no yaltude ɗo ya utte atelier ji donc hande on formi ɗo pas mal de jeunes machallah donc haray ça fait combien d'années ɗo Niar Thiokel? Bon ko depuis 82 mi ari Dakar ɗo 82 ha ka yiyatalan ɗo ni ko Niar Thiokel ɗo mi woni gollude miɗo golludude noon e guinéen ɓen fof e piiji ɗin fof kadi kono noon fi côté métier ɗen ko Niar Thiokel ɗo mi woni depuis 82 hari ɗi piiji ɗi marsirali noon e ko ɓay woni ha 2002 min fuɗɗi développude golle ɗen tawi on sayi vraiment woɓɓe ara ƴetta ɗo chaque semaine yaha France arta chaque semaine yaha France arta buy koye ɗum ɗo darni galleji ɗin haray koye wakkilo anden se waway wallitade leydi ndin ko il faut yimɓe ɓen jangga métier si a jangali métier a jangali tawa a waway gollande hoorema e bureau a heɓali métier haray no metti fino wurira wallitoɗen fayɓe ɓen fino ɓe formire haray noon ko min kadi ko ɗum mi jokki ɗo ko formugol fayɓe ɓen e hollaɓe ko honno aaro o ño'irte e sakuji muɗum kañum e coñci muɗum ko ɗum ɗon min woni jokkiɗo ɗe min goɗɗum ko minen inventata goɗɗum koko produit Europe ko yiwata Europe kon min modifiyata min watta golle aaro on ga. Donc vous avez bien compris en tout cas donc haray yo Diama arɗo ko wiyete Niar Thiokel ɓe ara ɓe yiida e président Malal donc ɓe commando en tout cas ɗi arji ɗi hiwo toon ɗo donc haray wono côté prix ji ɗin est ce que ɗon mi nano mi wala prix ji ɗi mais quand même wawi men détaillande seeɗa par ce que mimen si ɗumaji ɗin arji ɗi ɓe sikki haray no seeri
walla ɓe sikka e vraiment hara ɓe ala accès e mum quoi haray ko won wawɗo men détaillande ɗum par rapport ak ɗi robuji ɗi on ɗon wadde ɗi sagji ɗi on ɗon wadde piiji ɓe annda norma vraiment ino laaɓa ka golle ga kono woni de andi joni on naati ɗo o yii goɗɗum ko mbuusuji haɓɓa jooɗi goɗɗum ño'aka taho goɗɗum no ño'a hara ko iwoɓe Guinée Bissau Guinée Conakry ari soodi hino haɓɓi joƴƴini ha heɓa jour mo yata on e robuji ɗi meɗe yeeya ɗo façon ji ɗin fof siko engros ko feere siko détail ko feere goɗɗo aron ala prix kono woɓɓe aray ɗo hara ko engros ɓe faala hara ko yeeyitoyoɓe ɓen ɗon prix maɓɓe on ko feere par ce que c'est des millions a wawata goɗɗo ara ƴettugo joni 1 million 2 million sodugol marchandise yeeyeɗa ko yeeyeteɗo robu goto prix ji ɗin fof no gaɗe kala noon no on tigui ardi hara meɗen mari prix no min wawirta wallodirde e makko pour yo heɓu ko watto walla yo heɓu ko yeeytoya Yeah, merci beaucoup en tout cas laaɓi laɓa e jaw andu en tout cas haray fof no mari accès donc ka prési malal ɗo donc haray prési kono ka wiyato men par rapport à commande ji ɗi men nanta par exemple wonde on heɓay commande yono France walla États-Unis walla la Guinée est ce que wonde client ɓe waɗata on bousculade par rapport ak commande ji ɗin quoi en fait way andi ko commune ko meɗen formude yimɓe buy e wona ɗo tum min ño'ata no woodi nokkeli goo hara min jonna e ɓen ton kadi ɓe ño'a ɓe adda par ce que wonde aray ɗo hara ko ka conteneur chargete goɗɗum hara jimbeno e mum goɗɗum hara hay poɓarno e mum goɗɗum hara ñamakuno e mum wonde ko teren bois de lukkuto min naɓirta marchandise wonde min naɓa États-Unis wonde min naɓa France ha Italie ɗum pays ji Europe ɗin fof ɗi ara ɗi sooda o produit ɗo ne woodi woɓɓe ɓen kadi hara ɓe annda hay ka iwrata ko ɓe yahuwano bois de lukku ɓe commando ɓen ton kadi commando men ga kono toujours hara meɗen andi hunde sa andi a andani hara a mettanama fi gollugol ko ɗum noon watta kadi si goɗɗo lande yo janngu par ce que sa andali andanɗa a wawata gollude toujours avec prési malal haray prési donc vraiment mi weltaniki on fota wona seeɗa haray tigui collaboration par rapport ak guinéɓe ɓen kadi quoi parce que vu que vous êtes guinéen donc est ce que haray guinéɓe ɓen no sollicitude ɗo moƴƴa par rapport ak golle ɗen quoi no Guinée Afrique fof no arde ɗo Afrique fof parana étranger wiyete wano Europe on woɓɓe ko lyonnais ɓe goo ko Guinée arata commando Guinée ɓen Guinée ɓe ara kamɓe kadi ɓe commando ga hara kamɓe ɓe annda ko Sénégal woni iwrude ɗum no woodi donc produit wona ɗo e gollede Sénégal on ko ɗum waɗi si haalaji goo wolama haray menen meɗen andi ko sama kala wona par ce que minen kadi meɗen tawa e développement Sénégal on par ce que min ka wiyatalan ɗo ila mari carte import et export hila mari passeport la mari carte d'identité national e la mari neniya kala komi faala naɓude produit e nder aduna Allah on droit no jonni lam pour yomi naɓu kono ɗon kadi noon fof ko e ɓutti Sénégal on e nafa Sénégal kam par ce que si goɗɗo yii ko walli a ronkiide ko wallaɗa haray a woni dulluɗo haray en anndu vraiment miɗo wawi on wiide guinéɓe on ɓe Sénégal ɗo ɓen eɓe duwa muññade ɓe jonnidira juuɗe kamɓe jeunesse Sénégal on par ce que fi hon ɗum sénégalais no lagine guinéɓe kadi no Sénégal ɗo wota goto sikku sous région on wona nene goto baba goto kala ko heɓuma andu a heɓirima par accident kono wota kontu ko leydi ndin fof wayi noon minen meɗen konti ko mamaɓe meɗen e mamaɓe Sénégal ko ɓen jippiri fi Afrique fof wonu nene goto baba goto ko ɓen kadi naade e dina l'islamu e sous région on donc ɓeɗo ɗiɗo feere ala feccere feere ala ko obligatoire ma ɓe wona nene goto baba goto donc haray komi wiyata enen guinéɓe ɓen ye wakkilo janggen métier ndaren ko hunɗu wawde wadde goɗɗo so immike ka makko yo ɗaɓɓu kaydi ɗo o yaltude so hewti ka o yeehi ɗon so yiyali yumma makko yiyali ben makko yo ndaru jaatigui so heeɓi jaatigui yo wakkilo jon nanga goɗɗum si a nangui goɗɗum tawi hara hiɗa nangui ko asiri goto yawotako ma goɗɗo wawata yawade goɗɗo simo jokki sobe Sénégal ɗo hay goto minimisaka ɗo mo be no mari place muɗum donc haray vraiment sous région on no arde sooda ɗi piiji partout noon surtout la Guinée Conakry e Guinée Bissau ko kamɓe ɓuri soodude ɗo produit on sa ka jooɗiɗa ɗo joni dans 5 minutes a yahi woɓɓe no naata ɗum ɗon ko noon tu woniri jemma ñalorma ɗi place ji kadi ɗi ata ɗi fermata jemma ñalorma nde woɓɓe no jippade woɓɓe no montude ko noon wayi
o suka meɗen ɗo ko suka mo bantingel miñirawo amen no inne wuuri ko omen acci ka place ɗo ko kanko woni e yeeyude kanko kadi o nanay haala Guinée Bissau haalaji ɗin fof fayda o nanay ko ɗum waɗi min daari min tawi kum pay kun ɗo hiko nunɗi mo himo yaadi e sukaɓeɓen fof min tawi min aru min ƴetta ɗo min jonnamo place on ko kanko woni yeeyude gaaɗe kanko tampereji ɗin fof kanko jogi simi ari mi waɗi émission o ha o muutike hay miɗo dowa jonnude mo kanko kadi o hiwrodira jama o holla ɓe ko honno piiji ɗi woni e marsirde ko bisa o wonno o yiltiti o arti min woni ɗo. Bismillahi rahmani rahim. Aray mi wuri ke dentanangal siwoɓe ɗi émission ji ɗo ala weltani onon kala argol darugol men ga e président jammalal ɗo ɓe woli ɗo konnguli waɗɗi importance yo jeunesse on wakkilo par ce que ko wakkilade nen tum wonta nafa jongonɗo wakkilade on siko jongo wakkiliki wakkila ko kaafe Allah haɗa men ka himen ɗo min yiyeɗo piiji bus min yiyeɗo yeeyi sodoɓe min yiyeɗo mettuɓe fii min yiyeɗo welɓe fii kono hunde nden fof ko fof ne yaade patience e muññagol haɗa inchallah mi weltani ɓe takko amen ɓe encouragé ni ɓe wallitade men kadi piiji ɗin fof e ɗiɗi fof majji ɓe wallitade men haɗa min tori Allah subhanahu wa ta'ala ɓeydu balɗe e cellal waw nibude men ɗo mi heeɓa nafoore maɓɓe moƴƴa avant de ɓe watta ko watta inchallah haɗa mi weltani moƴƴa on jarama boyi dan kadi memi boy mon no warma la hande waɗaɗo après yewtale fi mum par rapport ak en tout cas fewndo situation no fewndori ka saare noon par rapport ak haalaji ɗi min woni nande walla rumeur ji ɗi anndanɗa hoorema innugol ɓe rapatrié woni guinéɓe ɓen mais étant président donc en tant que en tout cas secrétaire à l'organisation guinéen au Sénégal haray ko message hombo marɗon ko acciton ɗo prési par ce que jama on darɗen ko jama TV pour que vraiment yo guinéen on andu wona ka rapatriéde ko tawaɓe ɓen ka manifestation woɓɓe maɓɓe wona hoccede par ce que andi yimɓe gono toon a yewta ɓe meɓe nanta donc haray ko message hombo marɗon ko livre on ɗo au fait par haray mi amata wi'ude a memi toɓɓere nde fof habborinmi nden toɓɓere nde mi habbora ko il faut mi yewta nde ko honɗum woni nden toɓɓere haray ɗen tori jeunesse guinéen on fof kala ka wonɗa haysko lagini hotuɗa deburu heɓa kaydi mo beeyo deburu heɓa kaydi Sénégal kala ko wowlaɗo ɓe innali ɗo ɓe nattay mo ala kaydi marɗo kaydi ɓe ko kaydi kala ndi marɗa fewnɗo ni woɓɓe no iwde kono lagine naata ɗo hiɓe jogui carte consulaire walla ɓe jogui carte d'identité national walla passeport walla permis de conduire a wawata cippude hara ko antun e hakkille ma ɗen a dowaka ƴedde koyngal ma ngal tippa ka hoore traw a ala kaydi par ce que so remarque yimɓe boyno mayude ɗo ɗe iwa wano Dakar Plateau ya wana Thiaro heɓa accident est ce que on accident mo ɓe heeɓi ɗon est ce que ɓe wawa e andude sa ala kaydi donc goto fof goto e guinéɓe ɓen yo waw kilo ɗaɓɓa kaydi Sénégal monanaki hay goto Sénégal waɗa goɗɗo goɗɗum Sénégal toñata goɗɗo si a woni lagine a ala kaydi hay siɗa mari kaydi ɗen andi ko rondi ɗen ton kon yimɓe no manifestate ton ka woɓɓe ko waregol hina wigol fi kaydi ka donc si ɓe inni kala wonɗo e trottoir yo ɗaɓɓu kaydi ɗum wota ndar ton ko arrangement kon inna ko ɗum woni saria haray ko ɗum woni komi wawata wodde comme message komi yinta et puis kadi acce wowlugol fiyen gonfil ɓerɗe yimɓe ɓen voilà joni woɓɓe no yalti no landade fi kaydiji woɓɓe no yalti no ɗaɓɓude no innude yo yaha ko ambassade fi kaydiji yo yimɓe ɓen immo yaha ko ambassade muɗum andidira e ambassadeur mum on ƴetta kaydiji ko ambassade hiɗa wawi jokkuɗo lewru lebbi ɗiɗi fiya ɗaɓɓu kaydi hara ko Sénégal ɗo joni noon sa innama yaw darɗa ha heɓa kaydi tawi ko une semaine wawata darade fi ndin kaydi a inni no neeɓi ma accitata golle maɗen suma sari o yani hoore ma o accita e golle maɗen donc haray ko ɗum ɗon wonno komi yewtan haray koye waɗu feere ɗaɓɓen kaydi non vraiment le message est clair en tout cas donc yo jama yo ɗaɓɓa kaydi c'est très important eɓe ɓan kadi ɓe yimɓe ɓe anduɗa warma vraiment wonɓe arnakude jama on ɓe nawo carte consulaire ko 25 000 walla ko 30 000 walla ko 15 000 carte consulaire ko 1500 ɗum ɗon wowlama wowolitama mais on andi probléme on le président vous savez c'est quoi yo jama on yoɓe heɓu tam ɓe yaaka ambassade ɓe ɗaɓɓa kaydi ko temps woni ɓe ko temps woni ɓe wata ferme de place ji maɓɓe ɗin quoi c'est ça le problème au fait voilà le problème c'est à dire enen onon jogui ɓe ɗi médiaji hunde nden wona ya ñawde ka dernier ñawde ka fuɗɗode onon jogiiɓe médiaji Sénégal ɗo ɓen e promoteur ɓe ɓen e porteur de voix ɓen ala koye wowlanali o jama yoɓe ɗaɓɓu carte d'identité yehi ha ɓe inni parti politique ji ɗin inni yoɓe wakkilo ɓe ɗaɓɓa woɓɓe ɓen inna ko fi yo wotane kaari ma yo wotane kaari ina fi wotangol goɗɗo ɗaɓɓa ɗum inde parti ala toon
jonno si hewtimo man ala ko ala nyalande si Allah muuyi tawi en ɗaɓɓay kaydi tawi ko ɗum ɗo wonta sombo e ɗaɓɓude kaydi hara Allah muuyi en ɗaɓɓu kaydi ndin kadi noon no woodi hunde wotere min komi yimɓe ɓe woni yewde lam ɗon miɗo heɓi duttu seeɗa normalement si goɗɗo wawata immade ɗo ɗe accira place mum on ferma place mum on ɗaɓɓoya kaydi fii tuwota o yango balɗe ɗiɗi o ɗaɓɓa kaydi si goɗɗo landike on ɗon ɗe mbuuɗi ka place makko on ɗon acciti haaju mum o yeehi fi kaydi ndin noon ƴettu mbuɗɗin awa jonnama o ɗaɓɓano e kaydi ndin ɓay par ce que a wawata innude an on no jaranma ittugo 5 000 jonna goɗɗo fi kartal jaraygal 1500 e kono a wakkilaki fermude placement on yahowo kañum haray koya jonnumo 1500 o yoɓa paasi ka mbuɗi makko moƴƴinano e carte consulaire wawata wonde si tawi hewti nokkugo woɓɓe kaka ɓaawo bara heɓata woɓɓe kaka nder bara heɓata a faami yo yimɓe ɓen ɗaɓɓu kaydi ko ɗum woni solution yimɓe ɗaɓɓu kaydi ambassadeur on noddi men minen conseil on o inni men commune ji ɗin fop yomin moƴƴi bureauji hara yimɓen ko ɗon arta dépose afi carte consulaire on min naɓanaɓe ko ambassade jusqu'à présent marsal taw mais ɗum ɗon marsal taw ko on ɗum haɗi marsa sa question no pose mais min komi wawi wiwde kon ko ma marsa si marsata yimɓe ɓe yahu tun ko ambassade goɗɗum koko ɓuuti holle ko muusi kon no mi wawa innude pour le moment no woodi duttu on ɗo nder toon taw par ce que sa ndaari wano issaga en jemma ñalawma ɓe ko ambassade ɓe wakkili mais o ala ɗimmo donc bon mais andi si tawi président o yeehi makka tawi wonɓe ɓaawo ga ɓen hawri ordonnaki aɗa no manque déjà même bimbi ɗo meɗe yewtude fii ɗum ɗon vice président o yo nodduto réunion min jooɗo min anda ko honno guine en ɓen ordonnirte pour yen heɓu kaydiji ɗin bon haray min kadi mi weltani kon ko min ɓuri weltade yi'ugol lan hiɗon iwi toon ɗe ari landilan ko honno min woni e wuuriri ɗo e golle amen ɗen min détayana on no min wuuriri noon min détayana on no honno guineɓe ɓen wuuriri min détayana on kadi ko honno min wondiri e guineɓe ɓen haray c'est important haray kadi ɗen halfodiri kadi noon eɗen jonni conseil e jeunesse on fop piiji boy no woodi on tigi mo ɓeyo ɗaɓɓu golle mum seeɗa ko wattora e ko jokki kon hara wona fijindaru ndun tun marsinta hay fus marsinta o golle no wayi wa e fijindaru no wayi wa ñamugol ha hara ɗaɓɓa bananaru ko ñama ko ɗum woni hakkude golle ɗen e fijindaru ndun merci beaucoup vraiment. Voilà, merci beaucoup en tout cas président Dian Malal Baribantingel. Donc vraiment ça a été un grand plaisir en tout cas d'être ici. Kawiyete ñaari cokkel donc hande en ari en dari en tout cas no be wuriri kambe communauté guinéenne et be man kadi golle mabbe donc vraiment je remercie tout le monde ara mi salmini tous les auditeurs de DIAMA TV. Quant à moi DJ Diao, je vous retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup et ciao.